Ngarako zany volon'ny Nena Victorine. Hanjaiko zany mpanentam-pahasalamana kosanina. Satria moa zahay teo agny la ankafo agny zahay mihaza ndra mihaza patsa zao la agny nefa zahay eto fa misisindriaky ty avao fa mahazo patsa lafa masay soa riaky io. Mila be hi zahay mbe toy avao. Mamrango be hi zahay mbe toy avao. Tsy mamrango lavitra agny zay zany hitanay fiovany aby satria aminay aty ataontsika hoe misy fermentirany be hi zao, misy ino zao iaby aminay atyky. De lafa ataonay zay raha regny de misy tombotrao ho anay aty PC agnapandrono aty zany fisiany zay raha zay. De hitanay zany ny fiovany hoe miova tokoa le fisiantsika ny raha regny. Tena zahay ampela aza satria zahay manana fikambananay manokana agnatiny ao de zahay ampela zany tena mamboly honko amizao. Zahay ro voalohany indrindra fambolea lahonko. Lafa zay zany mamboly honko fa misy pitazana avao koa ty de mamboly honko zahay. Satria mitsaky rano moa zahay mamboly ny lahonko ty de tsy maintsy misy mitahanako ty. Fa haza patsa ty zany de zay hita bebeko azy satria moramora kokoa fiazanay azy. Fetako azy aloha la raha hoe tsy tohizanay zany le fiarovanay ny lahonko sy agnatiny raha ty voajanahary agnatiny ty ato mety tsy tombona le hoe tsy misy le fahasoavan'le raha fa fiarovanay an'izay zany fandinianay azy ataonay hoe misy le fahasoavan'ny raha agnatiny rano ty ato.